ولی تماشاوان هجال سر و مجاره از برای خوب ده میوان خواه برز عدنان مصطفى اندام دسته روشکاری پارتیا دموکراتا کردستان سوریا دنباش برز عدنان دست بی که ده چل گنده براد یعفرینی چه ده بهم خوازن تو بهرگولی جمارا بحث بکی. بله. در صداقان شروع بکن مسئله براده او چل براده چه ده بله. براد دكذا قلبي عفريني لناحية شيروا بله. براد حدوده زهراء النبل داي حدوده يعني منطقة تماس البري بيده او عسكري نظام لزهراء النبل ود ارتشات تركيا واب جروبات شاكدار دو بله. او منطقة يعني حجاتها مسألة پیده اکه دورا هجوم که او قصده یپا که اکه دورا هجوم که و دورا عفرین بستینه او در بکه جیه دنجی سینور هنه مسئله نه و مسئله قناعتی مدو اوانا دخوازن خوابگین سینوری زهراء و نبل یک ایدو دیه اوانا بریوه تدی دیوار دست پیکرن انو دیواره لبراده بگرن در بکن و دیوار فیدل وان نکرج بر اوانا دخوازن تشتکی جویزی دیوار گرتنه دیوار هیا اوانا چه دخوازن نه لبراده بری اب شورشی سوریه دست به او اب تشتی هم دبین بری ساله دو یکم تدی سوریه براده دا میشل عون براد دا میشل عون جبر کنیسه او معبد لور درکت کنیسه مرمرون يعني ميشيل عون خدا كلاك حزب الله بوساطة النظام السوري تدي حزب الله نظام ميشيل عون برازي كرنان ببراده بكنيسة دانه وتدي دجمنه سوريا بي دوسته سوريا ميشيل عون ملاحق بيجي سوريا ده ورهبي بي ودركته بي درب بي هات بي حوالي حزب الله بي حوالي النظام السوري جبر ومعبده دانه ايرو اف جاكدار دخازن هرن ومعبدي وكل عفرين ام بين التليجن دريسي قال عنداري قال جمل بني كوخر بيريتلها اف تليد آثاري جي رادكن جي آثار دردخن دخوازن خواب بگینن وی معبدی و جوی معبدی جوی آثارنا سربستی خواه درخن نه مسئله انه والله پیده که دورا هجوم که او اکد دورا لیخه او اکد در که مسئله خلق جي در كتير بريز عدنان خلق درد كيف خلق مجبوري يعني مو يتشبكي خلق ويدرك كونيا خلقين كل ويداري كيبون كردين رسم بون يان مالباطن عربيين كون بيجيكن عرب جيتي ده تبين بيجيكن يعني كردين رسل لوي داره سدي دهنا مو بيس جي بري در كاتبين بري جوي داره او گندنا لوي داره باي گنده مازن غازه هيا سوغانه هيا كيمور هزتن هر د كيمور دانت كيمور دو ملاتي گند هيا لكيم نا وكسلا فد كيمور دو ملات هيا يعني او ملاتي وي داره تدو شرط شد به درد به برای دا جور درخستن یعنی برای درکتن درکن برای چون مگ دسته خودان سر مکتبا براده و کرن اساس آواند لشکری چه کرن در کرن او دم دو ملت درخستن لوانا او ملتش ادل و درو هاتی پنابر بینه اوانا هانین کرن شونه وانا لوی گنده والا کرن هاتن والا کرن اونا تدی او پیله تقریبا به چند روز شغل 5000 دن کتی عفرین لزیده بیه نادبه برز عدنان بفضل بالتفصيل بهرگولیت بحثا في كيبكي اف بروسايا گوهرتنا دموغرافي چاوات انجامدان لعفريني اف مالباتين كو بتن الجئد لبيتين بالدمالين كردان دا بيجي دبن ياجي جباكوري حلب بيجيتين دمالين كردان دا بيجي دبن اف گوهرتنا دموغرافي چاوا لعفريني چه دبن والله گوهرتن تدي يعني وقتی و پنابرته نته پنابریت که ها پنابر جمال خودر کتی هاتی العفرین بجبیه هاتی اگر ام که ببین سوریه یک و سوریه گی یک او ملت سوریه جور چیور تخمنینه اتدی ملت غوطا جهات ادلبه او جور هر کسک چه بی دربی بس طیبت به عفرین چیه اوه هاتی اوه على اساس پنابر هاتی بیه خودیه و عرضی خدان لقیه لیده که یعنی یه خدانه و آخر خدانه و عرضی خالد که واقع عبید يعني هاتي بقواتي سلاحي هاتي بيه مستوطن يعني از انا نرم انه والله العفرينه اف بنابره ادلو به هاتنا مستوطنين هاتنا نا هاتنا جمال خودر يعني كتنا
وهاتنا العفرين بجبينا بريز عدنان وكم زانن كو صدي نودونه ج رجاء كردان العفريني صدي نودونه بنها رجاء كردان شخص مايا والله از باورم سادي تشال يعني رقمك بر بلكم از پر ددمي سادي تشال باشا يعني ضمكم الباطن عرب تينا العفريني بجي دبن لشونا وان ده او مالباطن رسن لكدرنا برانيا وان لكامبين شهباينا لكدرنا روشا وان شواي لكامبين شهباي والله كامبين شهباي تدي حالة وان جينا حالة يعني اوجي دزحمتيه دانا يعني يك اگر دماش سر اخو خود درد كبه درد كبه بن چادر نوكل مولا خوابه يعني يعني حتى هنجارة دبيجن حرتشت هاي ومساعدة هاي ودر هاي بس نوايا نه درسته ملت دیشه ملت دخوزه وگره سر آخه خو ملت دخوزه هر مال خو ملت دخوزه هر گنده خو بس ری ایجار دوی درد بلکم سوچ کی پیدا جی های اوجی ری نادن او ملت وگره شو ری نادن برز عدنان بلکم اوجی يعني به دخوزن ایشه خوب ماشینن سیاست خوب ماشینن به کار خوب کن به دخوزن انو اف ملت مجول ببه اما جيب هفدرا وگرن اما عفرینه بستین اما عفرینه وگرن لحتى وانا مصيري عفرینه و شرطیه مصيري عفرین مجهوله يعني او تشتكوا درد كافة او بتاني اشاعات قوتن كو دبيجن قصد وفقره رجيم وفقره او بتاني اشاعات او تشت حتى منها از درين عفرینه چون نب شركي لشكري يعني عفرینه تسليمي تركابي باتفاق دنيفري روسا وتركادا وهروها نظام جيرا شعبي خدام راندا تزاني فاز درين اگر عفرين وقره وب اتفاقك نف دولتي وقره وقت واد دولت خودی قرار خودی پرسیار وقت امریکا یا روسیا در حل نهایی سوریه دا که چه مصیری عفرینه چه به از مصیری عفرینه مجهوله حتی بنا کس نکنه به عجب وگرج نظام را وقت بره عجب ترکیه تیدا بمینه مصیری خوبه به وکلی و اسکندرون مصیری عفرین حتی بنا ندیار بله برز عدنان دفردا پرسک هیا من آگاهی نهاج مرا هاتن دبیجن کو گنده براده سیامین گنده کو تیوالا کرن بریا وی چند گند هاتنه یعنی چاوا او ج مالباتین کرد یین رسن هاتن والا کرن رجای وان چند بو والله نه ابد بین کوک سه گند هاتنه والا کرن از بیم ندو نه دبیجی زیاده تره نه از بیم زیاده تره نه بر گنده سینور اهالی ترکیه نه بلکه سه گند وک سوغانه که وك جندي مازن وك باصل اف جندد دور بري براد بلكم انا سيبوش كرنا بس جندد حدودي يجي تركيا وجندنا بر وك شيخور زي سي شيخور زي جيران جورن اورته قارقينيو هيا بر جند هنا او انا جندي حفتر هيا وجندنا بري ولا كرنا بر جند اي حدود خاصه جندي تبعي ناحيه بلبله بر وهاتنا عدنان وكم زانن كو بن بيكران ام كون بيجي روج بروج يعني لعفرينه تينا انجام دان چه كشتن با چه ليدان با چه روان با چه گرتن با سدم چه كو حطنها سينورك جوان بن بيكران نهات داي والله او برس دبي مرا يعني ج حكومتي تركا بك چرا حتى بنها جبر حكومتي تركا د جانب كي اخلاقي دا جبر هو يعني وانا عفرين داگیر کری عفرين تسلیمی با اب قوات ارتش آزاد کری بنابی ارتش آزاد او جيش الوطني چیسه اوانا دبه حدود کی جوان را دینن و انتهاکاتنا بین سکراندن در کنن مثلا انا بری درجه تدی ما مستا هورو عثمان هاد گرتن بس چرا تی گرتن چه کری چه سبب يعني حتى بنا حالات اختطاف حالات دزیه حالات دار خود کردن حالات شوطاندنه هر حالاتك هيا حتى بنها مستمرة علما ده سال ده سر در باز بين ده حالك استقرار باتا چيكرن حالك غيري ده حالي باتا چيكرن مع الأسف حتى بنها مستمرة أو باشا چارا نويسا هرمي ويچبا والله وك قناعتي من از دبين ويقريداي اتفاق كنوب دولتي به يعني اف جروب جاكدار ويتي ده بمينن ويبن بيكرين خواب بردوام بكن ويتشاو با چارا نويسا روشا عفرينه والله روشا عفرينه حتى لهبناء مصالحي روسيا تدرسي ده هنا مصالحي تركيا هنا مصالحي نظام بخا هنا مصالحي امريكا هنا هر كس لبرجماندي خود دقاري المصالحي خود دقاري كارت تقاطع
اكيد نبري وك بري في لقاء نبري رئيس استخبارات تركيا حقي فيدان ومملوك دا تشيبيل موسكو كأو اتفاق تشدينانا عجب اتفاقية أذني عجب مصيري و جيفينك وها العاصمة جي تشيبو بس نهاتا راقهاندن يك روسي وتركي بريا چند روجان تشتكي وها اگهين والسروها نا تشتر نخستن تشتنا يعني چه اتفاقيات ايك جوان ذكرن يعني تاليا اف جروبات تشكدار تبي هر الور بمينن وهر ور ببن دسالدار نامينن حالا كي مؤقتا جبروا اوجي دزيا قادكن حتى كانن تشبدزن حتى كانن تشببن چه آثار درخن چه توني بكن زانن بالنتيجة هرن داوين برسيار جعفرين بله داوين برسيار دفت چه ورا كرن جبو عفرينه والله از بين بري قشت كي عفرين انا حالا كي برشي بينه ده تبي زيدي يك يعني كونبن طبعا منظمات الانساني خير خوازي برزاني با منظمات دولية كونبن دو كافن عفرينيش بر عفرين ايشتنا كارتنا برتشيبينك تمام تشيبيه يعني اگر استمرار بدفع حاله ده شغله مهك دوددن ملاتو جبو دربدارين كول كامب شاباي دفت شوارا كرن داكو او فقرن سرمالو ملكين خوا انه وقتنا هوجي ذنرن اب اوقس انتيوكات العفرين هنا وعفريني بر مجاعه كدار بر برتشيبينه كدار اوجي فانا قرن وبيدجي اب دبي سلاحك بدس بيدي دوجي بر او نو فانا قرن بله يعني بيلي جالكس باس بريز عبد المصطفى دام دستای روشکاریا پارتیا دموکراتیک کردستان سوریه جالکس باس بو باشتر بوناته